Ok? Vidi, kad nemaš, vidiš, spustiš je tu, rukom ga namamiš do ovdje i vidi kako ga diži ga tu. Sad kada ga dižeš gore, isto kao kad radiš poluključak, bilo šta, tu i ovdje. I onda kad dođeš do aparata, ako je ovo aparat, i staviš. Jer sve što je vučenje, povredit će ti leđa. Kad treba da spustiš, ako si vadi iz kamiona slučaj, viš, ideš ga što pre tu da ga spustiš, da je najmanje, i sad gledaj, tu, i sad vidi fazan. Jednostavno, ako treba da ga odrotaš, da običan priča. Ok? Ne treba da ga spustim, ako moram da ga spustim, a ne mogu da kleknem. Uz telo i čučanje. Nekak i uvijek zapamti. Kad spuštaš, u jednom momentu vidio si se ovo naglasio, da bi vidio, da tad sam aktivirao najviše ovdje. Dobar, hvala ti.